Nasiam hasoman malas uhurta boy use pajupah bani acara pamalas uhur. Bani channel YouTube Bahasa Simalungu. Paima bagi hita hatani Tuhan, martonggo mahita mangindo pamobay ni tondui na basing, martonggo mahita. Ham ale Tuhan, malas tongon uhur nami, bani panorang na ibereham, sulahan nami Tuhan manjalo hata hagoluhan, ilma gogo benami, mandupakon ari-ari ni goluon. Baga Yesus Kristus hanami martonggo. Amen. Nasiam hasoman renungan bata sadarion iba tumbani buku renungan wasiat namar judul Porsaya bani panramotion inai bata maronjolan bani pesalmen 37 ayat 1 subani 17. Janah nas nagabe pusat pemenungan bata ay mahumbani ayat 5 pakon ayat tonom nama katahon. Ondos kon madalanmu bani Jehovah anjahat tenger hon ia ase ia patorsahon. Jadi papultakon nima hapitoronmu songon nalihar anja habonaronmu songon tongah aria. Nasiam hasoman adong do upama nama katahon rumput tetangga kelihatan lebih hijau. Ratahan do pangidahata poyon na ijabu di sindohorta. Maksud ni ijon aganupan na adong bani hasomanta gatinan dora lebih jengesan pangidahta marimbang ahan adong bat. Padahal lapit tutunay sa sitong ni bani parguluhanon. Anggoy sukun hita si Dea rado homabuey parutolon. Kurian na hinaholongan hata ni Tuhan nagabesi pasingat bata panorangon ay maase ulang simburu. Janah manggila hita sanggaida hita bayak guluh ni halak parjahat. Wey janah sangap homa pangidah taguluh ni. Parpasalmen pasingat kon hubata bahasa habaya kon ni halak parjahat ay lang boy dokah ay hot. Lang boy tetap bani guluh. Nasononon lang boy isarupaon hita pakon hadoharon na ijupah kon halak nasutong ibagas panramotion ni naibata. Alani anggo naibata manramot kon hita makorkon hadameon jana hadoharon na manongpa. Alani ay lang adong uhur na marah jana manggila alani halak na jukat ay lambin marsinadongan. Janah guluh ni pesongon na sudap tumak. Tapi halak na porsaya yotang doa setotap pataridah kon guluh na pasing. Janah tipak bani guluh. Rado sipata sogop uhur marah. Manggila. Janah simburu mangidah halak parjahat. Lambin bayak. Janah marmalas ni uhur. Janah hal nasunon boy do tubuh ibagas uhur ni atap isepe. Alani ay do poda ni perpasal menon pasingat kon hita panorangon ubata haganupat. Itantang do hita. Laho mamili. Ijado rahanan kabehatengeran ni uhur. Habayakon ni halak parjahat na bani pangidahta makorokon malas ni uhur. Atapan ramotion ni Tuhan na memberi hadameon, canah malas niuhur na manongtong bani goluta. Anggo porsaya dohita bani panramotion ni Tuhan, idilo dohita laho mandalani goluon ibagas nasitong. Adil, janah porsi, janah tenger mahurta, halak na mandalani golu ibagas suhur na sonay ay, lang ongga marhahurangan bani goluk. Sukup do haganuk ibahen Tuhan bani panorang. Amen martonggo mahita. Dati itu pamabamu Tuhan bani hatta hagoluhan ado maisyalo hanami. Tongon Tuhan cukup do haganuk ibenham bani panorang ni bani guluh nami. Karena Tuhan maningon tenger dohur nami bani panramotionmu na tetap ibagas guluh nami. Baga Yesus Kristus anami martong. Amen.
Nasiam hasoman sonai maranungan bata sadarion ulang lupa hita like, subscribe, jana bagihon hita hubani hasomanta. Ay marhite na sonai do madihut hita manukoli horja pekabaran Injil. Riapa kon yekabe. Tuhan ta Yesus Kristus ma nama masu hita ganupan. Horas